Gelin sen de unutup kalsın kaynata men oturarыңыздар. Siz bugün birinci olu turmuşka çıkıp atasız. Siz geçeyin içine bol жерде опытный gelinler turat, uşu gelinlerden үйренip alıp hazır jengeler 1000 сом приз коем, ушул oyun эмес, бул жөн эле ырым кылалы. Азыр чуркабайсыңар, бийлебейсиңер, эртең менен эрте турган gelin гана 1000 сомду утасыңар. Эми тамадан алдасаңар дагы үстү-үстө Кудай карап турат, Кудайды алдай албайсыңар. Ошол үчүн точно саатын айтасыңар. Ким эрте турса 1000 сомду алдыңар, ордуңарга бардыңар. Сүйлөштүкпү? Багымда тугушмой жок, чыныгы өзүңөрдүн турганыңар. Анда отургандар чогуу көп бололу. Атыңыз ким? Айгерим. Айгерим, ким менен турасың үйдө? Күйең бөлөк турабы? Ал деле бош кой, ал деле бир үйдүн мүчөсү да. Эрте турганың саат канча? 7. Азаматсыз, кудача атыңыз ким? Айдана. Айдана, ким менен турасыз? Атам, апам, буйом. Канчада турасыз? 9,5. Бар, ошо келаткан деле билгем, сиз 9,5да турасыз. Бар, атыңыз ким? Айнура. Айнура жага, ким менен турасыз? Апам, атам, жолдошум. Канчада турасыз? 8. Vay asaba, parti sorduğunuzda var ekeler. Jatasınız 8'e çeyin, tüm böyle kaynata menen çok oturganlar. Atınız kim? Gülnar. Gülnar Hoca, kim menen turasız? Apam. Kançada turasız? 7'de. 7'de var ekeler. Siz 7 jarım, Bara koy. Bolça koyuyorsunuz. Siz dağılı okutup atkanday görünüp otasız bana. Kim menen turasız? Apam, buyum, bala çakam, barda olsa be. Kıtaylardan başlasız bir turat turayı uyumuzda. Kançada turasız? Arganda jumuşka. Jo, arganda emez, saat mı aytınız? 7 yarım. 7 yarım. 7'de. 7'de, bolca koyup alınız. Emin siz çeçesiz buların tağdırın. Atınız kim? Cipar. Cipara, kim menen turasız uyda? Apam menen joldoşum menen. Kançada turasın? 6 jarım. Zaman geldi. O hepler akıllı ordulara gittikçe koyuyor. Beri çılamaya Aydana. Bara geldi ardaktı meymanlar. Büyük toyda mına kaynata kaynenesi tur elekte. 6,5'da durup kızık çayın dayındagan bizim erte turgan gelinge bir katıra kolça 1000 som akçalay priz sizge olsun. Biz kolça yapıyor. Para veriniz kadar. Azama böyle 9 canım ne tamladı.